Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akwa aboaboa ho etio ne to na sakra adechima maye mamu nyina kwaba edemo eba Alandu Media so twedem ponyankopon sha so subscribe ma amfo so enye bia hwe enna ye besua de afa oba ye kasa obi ye oba hwan ni oba o twedem ponyankopon bo ade no ye nim se emma na ya abode ka akire enunti ye wade sononko bi emma oba ejina brane wade boye nyina mu wuni mo de anase wunim oba su edi ane de na dead me akase we yi oba mu anase we yi oba pa na ma so ye wotumi bi anase ye ni hwe ye di ke Canada ye so si ye kura ye ho ana ye siesie ye ho no e obi bi dance ana ene we nyina na ye ba besua ho ade bomade so so be fa wo twire dua ne o krata de se de me ma family ye son say abrabo no eya adesua medin ade maame Fauzia ene ye ne Nyansabuakwa wo twede bonyankopon de na dome ye se wo mo ye no mie bie ne ma so nkere ne hu de enkoso kwate ne atimi asom ne ye no eno no na be kan ye ho ene no ebesua de me ma na tena se ne emfa desua no emfa entom so openyi be mo atena se o ya medi pacha na bokko de oh twede mpon kwan basa shada da romo ya tinko media wa woni ina e da spa inso bread de wuni bread ya mi sha se wonya bread ya ma ye ne ba besua de na ye ka oba edi oba na kasakora e kire se mama wa hu se ye bo abode ye gina bibi so ne bo ade na we ade ba ko a e wo se ne yesua na yehu empre bebre ne ya ye mpese ye be kire no ma bi e se ebre bia ne de wo so wo ka okay ye fiti prokope empo yese anya sa moja beba ewiase mu nyina no ya bode nemo ye wa bode ne ya wa bode enya wo no keke ne ye fa wa bode o ye wo ade a ye fra no abode sa eno na edan enoma wo wiase mu nyina edi se wanya sa abode na bibia ntimi nsi wo wiase on se o kan twere sem na me de bia ba me pese ye kyere ade na yesua de a esuafo bema ya adwen ba mu se ye mfa ya adwen keke nyum ye de twere sem no emu nsem na di dwuma o se na Yakopon bo so ne asase na o kan say and God said ye kasa waka bibia na se e kasa na che se wo kika no ma bi ne si animu ene ma ade no bae o se na enye ho na ye ho kane amra na kane abae eti che se wiase mu akasa no ansa na obetimi abo bibi no eje se wo abode ade a ye de bo nti de ne abode ye kasa abode a eno na twi kasa me fra no atwere de eno na ya twere akukyire eti se wo kasa no ma no bomu a ye wo kwan a ye fa so ebo ade bi wo wiase mu wo kwan ye fa so bo no eti se me bo wudin a che se me di wudin na afro eti wudin no me a metimi afa kwan bi so atwere gu ho no na magina so na so wiase mu nyina no ye wo kasa sa kasa no danso eno ne akan kasa no akan kasa no se be ka kanfo a enya santefo nko enya frafrafo nko enya dagombafo nko enya mfantefo enya gafo nko enya nwonafo nko nemo eye edipaku a omo ne wiase mu kane enti ne kasa kane a akan omo de din kan ba asase so na se edin akan no chese kane ye ne edin kan eti se o ye Kristo ni na kasa I am the light of the world se ne Yesu Kristo kan ye na ya kan ni eti akanfo na efiri baabi eba betena ha se eti omo ba ye no omo ne be ma ye din Africa na brofo no ntimi nka omo se nkofo we whenever they are speaking they are saying ye ne free kan ye Africanfo ye ne free kan ba e na no mo ntimi kom ka se Africa la se ye ne free kan ye ne free kane we na omo pata se ye ne kane a ye ne bibia aba eti once kane a na ma bibia dan edi eti se ya ka se creative a ya kanfo e wiase ma fa ne no bie no mo ye creative dan ye sa
we dey be pedane aba betan ho asasua ho ade enti edin oba no e kire sen be ka se oba na che se obi aba obi ayeden aba e che se obi wo ho e obi bae eti oba no e ye de ofiri baabi e be ka obi ho eti oba ye no e de ade na si ye e na be me ehunu se oye ena ana wo ye oba keke eti se wo ye oba no e nche se wo wi sa e wo se wunyi ni be ye ena ye ka se ena metimi aka se fauzia ena opambo ana Nyansabuakwa na che se me bo wudin no nipa na obeka ho no se oni wo nchen a enwie peye eti wo betimi aba be ye oba but wo be ye oba e wo so be ye oba sima na che se oba wasima o na ye oyere ana ena oba sima e ye oba wasima che se oba brabo mu no ni kuna hunu se ma brabo asima bo ba bi ho no ba ni kuna brabo mu a wa ba de na so mfa so de bi ani ni kuna brabo that's what yere no onye yere oyoba onye graduate ma meye oyere onye graduate ma meye oyere na why no oyere ye ka so oyere ye obi a wa yere be ma say it doesn't matter where you go I will cling to you meyere wo ama wadi yi ana I will never leave you unless you bless me senior when you say Bible oyere ba ko pe na Bible Israel Jacob one say abra oyere obofo and was say you are the wife it's na you can say Israel for ni Yakopon oyere no because he had the ability so cling to Yakopon say my yero wherever you go I go with you enti na chese se enya oba bia keke na ye oyere enti na sa abodie mu otwede mpo Yakopon bo mama ya abodi catch de no e wodi tia na ye di ntia the ten say on say catch for mutumi omo de pa sao and say ade bia ase ana e kire no and the power ase ana se kire ni power enti ana bi ko twaduane a waso paase no eti e man kasa no nkatenkwan ni abekwan ase na impurities ni wo mu pa because ye bo nipa no ye de dotie na emom se uyi ade bia ka hu se enoma bi wo hod mo ase uye nkwan a e takase but you had a purpose for doing it eti man no mo ye adebo a kire no enoma ewo mu no eso Yakopon di nkan bo oba wo di nkan e no sa be bo oba bi oba wo di oba wo di kan na ye hwan ya on say ye ka se kakai kakai chino kakai na di hu no na mala oba brofo kase mu a se akora esu a se on say abofra esu abo se ye ka na ye se akora no ye gege na agoro ye lullaby yep say di no what you say lullaby English word Lilith. It just said Lilith come for the baby. Lilith. The first wife of Adam. Now me pese be ko ho bebre. First wife of Adam. Genesis chapter 1 verse 26. Na ko pon bo nipa wa mo be man ko awo. Obo be ma ene oba as Adam. Ye ka Adam anya be ma din o. Adam anya be ma din. Anya be ma din. Anya be ma no ye friend Adam. Na ye hwan ya oba ne be Adam a Adama. Adama ye yi na free na tie. It's a count Bible ni Genesis chapter 1 verse 26 to 28 no. Was na ye mo nipa say ye suba ni ye seso. Owi e no ka say oba ne be ma e no obo nipa say Yakopon seso. Ti che say Yakopon ahyese ye no wa mo ba akofo. Obomienu. Eyi we dey be say ba besua ho ade e na ansa na if momu say ba. It first one what kind of brofu mu a was it God created male and female. Was it male and female created he him them. It is a cat Adam na Yakopon boy na wa mo be man ko a obo be man no pa. But first one na oye oba oye so feminist. Odwe ono anko. Eye ne say be ma de no ntimi so me de me ho. But the chire na Yakopon ema Adam oba foforo sa oba we no your yere because or clinging to be man. So no say wait there, this is the bone of my bone. Meaning say there's no separation. They are together. It is a bone of my bone. I just say what I feel, you also feel. It will ba on sinikunu asem no. Onyo yere. That's ono. Onya na wanya yere nso. Enti mi hwe se ye ma na ya body ka chire dia. E die ne ma oba e dance. De ma e ma dance no e ye normal bibre. Na me bia de bi so a
meka se memie so da wohu atwere de ye wo akan kase ye wo a b d e f g h i k o o p wose wo kwa sa atwere de no krompo betimi a kyere wo bobre wa brabo yi eno ne ye fa no abode hweniye won se a b ene de o e bae na ye abo ni asa se de abode eno anu no it is atwere de yem ene betimi de afro obi amanaba eti wonim kwan obefa so betimi akekesi enimu a asem bi abeka bi aye ho na kyerɛ sɛ abɛde na ye kosukuru kosua ye aye timi de to no mo friend alphabet no uko Hebrew ma ye friend alphabet no yep enti eno no sa abɛde na me de mimi nimu no ene abcd no eno na ye abode no eno na otwe de mponyankopon enam so de ball na ade bia eno nti sɛ wo hu so ho akwan a wo so na utimi keka bomu a wo so utimi de ye bibia bibi so asemo wo hyedan mu esun wo ye nyina yaba ye nim bibia wo hye na matem fauzia ada na bes wabomidin wo be yede wo be pi ntimepi etika hu se eye sa edin no ya mimi hu ye se eno na da wo so no ene ma wo kra no ye edin ti na fe ye ka se eye wudin ade bia bibia you have to stop na waba ko what ya esemo you eti na obi hu obi din a otimi de no ko ba bi ko ye na de sa wo se so fu wo bom pai no mpa kwaso wagu wo bi se ye frɛ no sen obo boni din anu aboni din me dey say wa ma me bi a wo ko bia wo be din even in that realm to return no what say ya frɛ no wonachi enu nti na me kyerɛ wade bi so obi hu a ana wo ba ko ewu a the first thing they do is to rush to Fort Junction ya eben be bia nipa no bewu ni akobɔ ni din sɛ be bia wo du asan bra obeduru no mpa kra sɔre sɛ wo sɛ obi de ewu paso ya wo wo ne ho me na ya wo sɛ owu a na sɛ wonim sɛ obi esi wo kwan so a esiti a sɛ wonim a wo sɛ wo dwane kɔ nkwantanan a kana eben be bi on pa kro no eben be bi on nipa kro ne da no na wa bɔ ni din afrɛ no na ɛno na sa wo bɔ ni din frɛ na ade na esi ade ntina nkwantanan so sɛ waduru ba bi a onhunu sɛ ɛwɔ sɛ o exit kwa ha ana ɛwɔ sɛ o kwa ha because when nkwantanan no ye pata sɛ ɛkwan ɛnan but ɛyɛ kwan a ɛyɛ ntaafo why because they have crossed each other eti emienu die but emienu na ebehia mu no ayɛ ntaafo na emom adane 4 eti aka sɛ ɛkwan ya yenta ya eyennan chese ekwan mienu a eyenta na behiem na mum ababeda ne ennan chese the 4 ends of the world se woko iso woko west woko hefa because ni na was ankwanta no so ahono enu nti na akwankyira ano de pa no ye kaye no nkwana enti se wo se obi eye ewuo kotere kwa si no na se na obewu na so pese do wani no obetimi a kyerɛ sɛ monkwa ha anan kwantanan a ɛbɛn pa ɛhɔ no ne bɛboa ɛzan sɛ wo ne kra ne kɔ ne sa nkwantanan no so no wokɔgyina so for some time before ansana efiri ne mu a wonya baabi ayɛ de ohu baabi wode n'ani kyerɛ eti sɛ obi duru hɔ saa na adeɛ baako etimi save no one ɛyɛ ne din because ye di din na to kra so enti ne fɛ no kra din ne kra da na sɛ de din ane maame de ato no adre bia ye di enu nti na you have to be careful of a din bia de beto ho so because yes it has been registered to your soul ababeda wo din so edin ya de to kra so so wo nan fofo na de frɛ o sɛ ho na de frɛ o enu nti na you have to be careful in selection of names because edin bi wo ho kran pa it means sɛ wo kra ebi won ma ne no kra no ebo ebra hwese ye so yo defo wo ba ya ne aba betu ko hia wo bo se nipa na bra bo nyina betete de bia ne din ne kra nhia enti se wo be ye defo ana so bibia be ye ya je se wo din ne wo kra no ekọ ene emi enhwe oba din no edin na emma oba eye oba very good ye hwa body na e wo ho no na ye wo a be ene wo o a be o de e
ahwade bi a ɛsere wɔ hɔ no animu ni akyire no yɛ wɔ agya ɛna Eja. Ena. ɛna ɛna wɔ hɔ no yɛ wie wei na wo de twere na menkyere wade twere abɔde na menkyere wade Abode. die kade ahyase no yɛ den agya ɛna akyire no yɛ den Ena. Abode no. ewiase mu nyina before so be create bibi no wo hia agya ne ɛna oba ne bema creativity no to be creative it means say nipa mienu e behie mu a whether two males a male and a female eti na nipa bia wo hia companion e wo adwuma mu wade bia e yo say odo ho a wo nko wani mu abrabom ye gina asiesie wo say wo na wo ye the best journalist no when you be interview na ye kwa me na mo dim die nyina that's me nya wa ma be interview me a ye kwa ye wo asiesie no ye nya obi ama na ahweye na e ye kwa so I was say wunya obi eti abodi wo wiase mu nya to be creative in life no wo hia de oye agya ye de no ma beja no ene de oye den ena de wo hwade bi say agya ne ena be hye mu ade start something eye den eye berima ene den Oba eti ene so hon mo no oh no berima berima eye bi ena oba no oba abode enimu no na emum o kyerɛ wo sɛ wo bo obi dia ba wiase mo hefa no mo fa ba baby o mo fa ba no e no o kyerɛ wo sɛ de no eye nam eye demirifa wo firi demirifa mu no de aba e wiase e na hyɛ wo demirifa ne ye de ba de demirifa what do you say so demirifa mu da me demirifa mu ne e to demirifa yo me Ade baako people don't want to understand it. Now, and I'm saying that no ebu ninti no. Now, mom pese ombe ma manfo ati edin no asɛn no. Enu nti na sɛ obi wu a na ne maame ayese. Ese demiri fa die ni amani hu. Abda na nipa no fa akɔ no bɛsɛ hɔ kwa. Was sɛ oba bi kwa. Ti demiri fa die eni amani hu no. As a ninsen na wonye me ye no. Enyeko. E wo no de ba ye no. Ene ka kire demiri fa no say demiri fa die. Enti na say obi wu a ne maame te ase a wote se be ne demiri fam. Wote enka se bibi afiri no ma ba ayi waste. Sa no no hu no. Ete se due, ya ka se due na kire se ya wo bi efa ho. Kai due bi. Asem bi esi ye. Enu nti na wo hwa ho. Eno ma ye very powerful no. Baby a ubenya hoɔde afi no bebre ɛtaa yɛ de ɛde de ɛne din kan eti yɛ wodua yɛ wodin yɛ wodan wɔn da ya wo nhyira wo mkompo ɛde sana ɛba eti wohwɛ saa no ma we ni nyina afi na wo bɛte abɔde ɛne no ma nyina ase eti wɔn sɛ ɔse na ofiri demirifa ni mu no ɔba den ewiase ofiri demirifa mu no ɔba ewiase ɛyɛ wiase no ni ewiase ewiase ena no so ena eti agya ene ena ebe mu no ye hyase free say ombewu oba because twasem no say enhyira ne awode a berema bedi nkae de apie mu aba eti wo say berema edin ba ye recognize berema ansa na ba be recognize oba why say wan hwe ya ema no odin say mema ema wa odin say mema eti sinake ma sa kwan na ena Nyankopɔn find a certain means a na kema ka omo emfa mema ho bi eti the reason why Nyankopɔn so born no ma nyina no e was because I was say oba hunu say ni tumi a wo nyina achi no odan bema because say nya bema what me utilize no ma e wo ne ho sa enti di enti na ma oba e wo tumi sen bema anaso oba mu yedu sen bema de ma be oba hu emu yedu pa ba ko e na wo de o say o kan trusem na o say asase o say earth write the name of this person as childless or unfruitful asase ya yeti so e power wo no e ma wo say tumi ni enu ti na efra asase ya na eti no say the womb of the earth asase no wagodi o be ma ni awode oba na wagodi eti asase no ebetimi ama nepa afiri mu e de abasase yi so eti no say
what kind tresem na was say na asase no so no ma no me fifiri asase mu yede e bai eti ahoden na wo asase ni mu no oba betimi akwa asase no ho be ma ye betimi asra asase no be oba esra asase na e fast sense be ma esra asase oba esra asase e wo kwan ben so oba esra asase nya de ma na never think say asase we need to me what kind Bible na e chese asase we no o to me shall there be revelation was na oba bi wo awoye na the banner no ye na it was on the desert as a popra chese oba no be wo no there was no hope in this life ohun ya ne say otwease bi dragon after say opu nsuo aba se na be ya obetimi akata kra no asa abofra no hwere sem say na asase no bie nanum ameni nsuo no what does this tell you? It is the earth say oba wa maniemu asase no tie na sa oba wa maniemu asase no tie na sa asase wa wode na oba so wa wode ni to mmenu connection na oba no ye asase oba no so ye asase na wonim say enu ntina oba bi a onim ne right enyo oba bi a o enti na oba bi o ma ye no say yes oba bi a nkonkotwe ne to ase na bibi nsi no o ta ye sa be ma bi o ho ma wonim ne right o be kun fast because enyo oba bi a no that right to do that oba ben ne wasa kwanya na wotimi ne asase edin de oyoyere oba woyere oyoyere oba ben so na yoyere enye feminine say me yo oba keke because o yo oba wo that right but say o ye wa adwen say wo de be ma no e bobra na wo de adwen kan na e bode a na wo ye wa adwen say obetena be ma ba ko ho a then it opens for you enye oba wo twempena wa na oba wa re wa ha na chese e ma no ye osuni mienu ye wo female na edi kan bo wo no ni male no ene e wo woman na ye if anzo so esu no na se suni ye mienu enti suni ye mienu de ane ye hye de e toso mienu no e de no e de ne be ma wo ba wo hu se wutumi o twede ambo nyankopon de ma wo ne enie wo se awose wo tena be ma ba ko ho na be ma ba ho asetena no e kwan ne tese won say oba wo na se mema mienu ena ene no da ya ensem bebre beba ho because akora na wo basasi so no e nyankopon eni so ade hu ba because nyankopon ka kire ni pa se ye wo a ye wo ne ya se nore se ne be ya question emma bofra no hu ne ntim because be ma bon obetimi ne emma bebre awo there wouldn't be any question but se mema mienu no oba wo a the question is who was responsible identity mu beba pa enunti na be ma modwaman oba de bodwaman because oba hu kwan ye baako be ma hu kwan ye baako oba de yemi na no kwan yemi kan ye oba be ma no kwan ye baako be ma no kwan ye baako oba de yemi ehe ne he eye na no ha ene ne demrifa enunti na ye na nanom no mo mpese mo beka demrifa na say de enunti no oba ma ko wura ho no mo say hey ade na wo de ko wo kwa akote ade na wo kwa akote do ni nyansa no beti ase ade na ye kwa akote na bibi wo ho se wan kwa akote eba obaka akote yare na so kwa akote asem eti demrifa na o ka kire say wo ba be wura ma himfie hwen na wo behu ana se wo kwa akote kire say ambia bia na oba no ye babu na wo hu be mada nti okobie ho amanana ya kasa wo kote a chese wo kwa kwaji bibi aba okay eti o kwa akote eti wo kwa kote am anka ka wo say your main purpose is to go there na so wo kote ne de wo boa wo say do benya bia no obedi obetana ho nso eti say wo kɔ afuo bi na wo nim say akɔ no yanka na kwa kote a de bia bedi but hwe say wo kwa kɔgura afuo mu nim say yanka afuo but wo kɔ ye no e amango e bia amango woni eno na man nipa bebre omokwa wariye mu a kire no ma se no omo ho yo timi enhwe wo ba ben ne timi twe ne to ase a eye adwuma wo be maso eno krompo ye obere wo so wo ye no enye brebia but me mpese ade bi wo ho e ma no ye certain things a obu ku wo mo ye nhwe negative side e ha timi enhwe oba ben ne timi ye sa de na de esu nti na ekum e ma no so oba ne asase wo twaka de a eni kwa so twutu sana me patro se ukotwi uto saa na ade na wo ye no
oh yeah, they are very dangerous to yourself. Sir? And I was so who said, Beman, on phone da, on Casentia, and now for who before that. And son, I bet you it wasn't. I was so a Beman now, which was said the bears I see and in a bed, and bedino. One form that. On Casentia, and one year in a bonnet. 1 year in a bonnet. Sebi Uma will be so muso be and you cancer was so muda. And son, what's me out to us? That is our name, so the better that will become us. I don't see that. There's so many in the Fatay. And Jenabasana will bow one nim one quine now with him say, or China Twasia a year, Juman. Sour Bannon sounds so bonny ben and banner so. Probably Taba was a force. I dare go. When baby, there be. If you ask no, Obi bet me a papa nya de bi akwa ye bone bi. Eti na say bo ene bone. Bone ni nyina na say ade no mbako ye edinachi. But can you say okra no? Wase na okra no nkwangyina mogya. Eti wo maame ene wo papa eti na say mogya mo eja. Ajapade de we eja de bra oni nyina na mogya mu na eba. Eti bone nso na mogya. Eti no obi koye nsomone a ekira de ni nyina ta aba mogya. Eti eba awo mu a obi timi koye ntwo bone bi ana ade bi. Insese nipa no be benefit no, on benefit na ba. Obi nso akwa papa. When you insano so ade, but na sefo e na edi insano because e japade e moja mo eja. Etade bi a wo ye bebia no. Enya wo na bebi di so abo. Enhira bi a wonya nsese na wo na nam bi e no ma bi. E na na wu di so abo. Eti se wo bo bra bi a enya wo pese o. Enya wo adwen se e so aba wo na se bisesi a wo betwa. Eti ka wo nchirima wo me na de wo magyaw. Wo mu and I walk sere Nyankopon say me di nkan fo mbegya me and I wo ena no susu mo say ena me ti na fra ena eti ena no eyi obi a waye na adwe say we are clinging together, we are forming a team to make sure say no manyina ye den ebekọ so na wo ne be ma no clinge wo ne no tenase e wo domu wan ka say ntia no da wa ye bibia ntia wo ye bibi ti a wo so wo kwakoye ne sa e na tu e wo so wo say nya be ma bia so ne bondua obi won ma be bi ofiri ba ye hene dada obi o ye difo o pa o to asigu ni so obewu ye obi na so obi wo ha wo ye difo ne se bi ye difo ne se obi a wo sha so ai wo sha ta de tia so de ma wo ye odisem na emom hunhum mu no na so ye ne bone a enya no enipa ebre ho mo de akom tumi ne bae o say mo de akom tumi ne bae ho se bi a mi se metia se mo de akom tumi ne bae abeden wo e bi a wo de akom tumi ne bae because wuni akomtumi untimi nya Nyankopon adwuma o say wuni akomtumi a untimi nya Nyankopon adwuma na nzima wo ke de besa sua wa de wo za wuni akomtumi a akom so yesi ehan ni sumsu ni kaka oh but men ka say eyo akom me say akom divination. If you cannot divine, how can you see divinity? Akom nye sebi Odi anu ebe sha da pedani atna ho edi so ase o ya agema no akosi body. Ye be sha da pedani esi. Na bransa ne aba ho. Na yesua wa de yi pa. Ase o ya kasim bi bet me sro. Se de amon mu du no. Omutie no ebe kasim boni bi afa de make yo. Kade ya kasa komo a. E che se obi otimi ko bibi mu. Okay. Etimi wura mu ko. Enu nti na prophet de friend kom sheni. Se wakom. Enu wetimi eti prophet eye bone. Eti ya kom tumi no. And I'm a commissioner, you know, and now prophets, no, whether you be from any side, and you come to me. It's a commissioner, what come now, wash it. You can wash a baby, it means that you are saying it will come to pass. May so say, you are able to divine and summer with me, Baba Shamp. Now you say, David, you can say, Joseph can say, what time make up number the coin? Don't you know that by this cup I can divine divination? I don't think that no more can say comfort, now come and I can travel. So wo sano che say na ya kom no twumi na be she ni mu no timi ekọ bibi mu say we na emesi we na ye say na fa no akom twumi ya kasa akom an kasa abrabo mu aye won ye djubedi ye die nyina obi wo hon mu a by certain age whether you like it or yes na ni baby it is okohia ewo abosumfi a mu be hunu say mo na mo ye na sa nyamo a oba sori fi a wo behunu se mo na mo bo mpan ma no bae enyo ono a enu ti ne mu bebre ho ma obi wa won kwa sori da
so so da ya na da ya na bem abra ya ba because some be kire wo say ye ba awo mu a ye mfa sika se wuwa hunyade no e na hwe nkora because abofra bi e ba wo de de be hwe no e ba aduane sika ne bi bia ba ne mfia wo bedie be de ya ne se akora bi wo ho a ofiri damirifa no mu ba na kwan bi so no wo gya ne no ma na ka ho no it say brofoka you say miscarriage miscarriage ne nkyere akora wa say bo kwan mu nko awo saa e kire obi a wo ba na on miscarry ye kire say nipa na ba no ade na was he missed what he or she was carrying when timi afa aba yo ene sadia me yen hwe ansa na me yen hwe say oba mojem oba mojem no obu ne nsa na ofiri ne moja ne mufia ne nsabu ne mo no wo ye soronko ana won say ye ka sem bi say ma ye bosom e ma ye bosom wo ye bosom I don't think most one say me ka say I respect women sir and I don't want to offend women say wo ye be ma me srew enti e ma no bi o hon ma o mu say be ma sebe enkankan wo ma o mu nimdie wo nyankopon asem ene huntasem o mu say be ma ene o mu ye free and I say or respect and I will show care. They think say sebe utafache be ma no e bia omre no it is because of knowledge awesua and onim say one oba no ye free this is what I'm going to get it is all your be ma me chawade wo pese utimi eye ya one buma it doesn't matter what the woman does to you but no you be can be man no dey no another time but say see no yen kan ma no dey and dey hear me because be ma dey no ho no but oba no and am so ni asase ye pem oba no wo no ma bi wo ho no a eye na bosom no ma mu me kasa na bosom yem bosom no wo tumi wo ma so say dey won member so but enam awode na da ma mu no ene no ma ewo wo mu ni ntino the influencer eye awia osrane ene nsroma no wo ma so no anode minim say nche bia be me fan say na kakra bi e dey nemu that's on the 16th ade a ebesi wo wiase mu no oba bia wonim sade we bia nim say 16th of May full moon 2022 oba bia wo de sade we bi di dwuma bia no ebeboa wo no to the extent say ne maaye mu no obenya de pa 1 aduane bia wo die bia jai die pensuo no 16th of May yes nom suo mo fruits ade bia be mo aye fruitful no but me ne wa ka be num kube nsuo mo because akwanya nsuo kokube mu no oba bia ni won ma na nipa bia ni won ma woni kwan so da and akwanya aba be to yafunu mu no ba bia wo free ba ya ya oba be to awudie no efa baabi whether fallopian tube ana hefa oba be to hon mo ya be ma ho kwam wa kokko fiisu ya nipa bia ni won mo ni kwan so efa so a abofra pie mu free ba na say won wa say de kube nsuo so ko mu no eti edu se wo siesie wo maaye mu a eda bi te se nyambo 16 no emfe ni agro me ka bie mu sade we ehia me power se mu ya me ba be ka no ne no se oba bosome no ene ema ewo twaka pa enu nti na ya nam ka se wonya ne bosome wabu ne nsa ana se bi otafrache okonfichire efie no achi ede ba ade ne wo yesi oba no konfichire ye wo fie mu ya ye da bibia adi ben fichire ho no de enyo obia ne koho ena wo mo fie na chi no om ne nim de omo ye no ho mu no ma ne no ma ekoso ni nyina no it's up to them it is a oba ye hwe mu oba no hye se o chima ana se obu ne nsa sa enana edi animu na okon one asase no okasa enu nti na se beautiful oba echima e wo so hwe ba bia wode ni moja no begu ne ba bia ene ema no bebre etimi tamomo excuse me to use this omo pad no mato atwene na meme hwe who born dog that the dog should be roaming about anyhow eya dia ye di sie I was say we die sie because obinya obedi wunya
ko di wunya so obi di wunya no kyese wunya wa capture on you eti di ade no obetimi ayi obi pese o se wa wode a obetimi di moja efiri hɔ no ba na se obi pese wase ana enti ne ka so oba ase wasefuo nyina efiri hɔ na ba enti ne se wase oba ase eye ne demiri famu no ɛhɔ no mu ɛna nepa sɛ obi be fa de bia ba efiri demiri fam ɛhɔ no mu ne fa no ma de ba ɛda nipa ɛfa no ma ni nyina no ɛyɛ da wo firi hɔ ba aye no ɛnu nti na wo krada no wo demiri famu ɛno ma ɛbɛkɔ so no because efu wa wode ɛde ba bɔnten ɛyɛ awiase no awode na wo kɔda mu no wo ba ye mu a na wo ba no akora no da no wo pia ba no fa demiri famu ne ba eti demiri famu hɔ no ɛhɔ no na no ma bebree firi ba sɛ wo no ma be yeye wo no ma be sɛ ya ɛyɛ hɔ a na sɛ ɔba hyɛbrɛ ɛwɔ demiri famu ana nipa bia hyɛbrɛ no ma ɛbɛkɔ so wɔ abrabɔ mu no ɛnu nti na sɛ nipa bi pie wo sɛ mmɔfra bebree so mo hyɛ yɛfunu mu a maame no korampo yɛntimi nkono ti no bu a yɛtimi bɔ ba ne dua ɛgye so awo because abɔfra na wɔn ba we don't know what is ɛgye so obi a obetimi bɔ pimfuo dua ma ɔne abɔfra ne nyina gu no na sɛ nipa no uhu na dwane onye nipa papa anaasɛ bia na nipa no ɔte adeɛ bi so a tumi ɔde ne di dwuma no egu enye anaasɛ offense a ɔbaa na wanyi sɛ no ɛyɛ yɛ ebia na no ɔden anaasɛ ɔnyi bibi ne eti that first week no saa na bosome no so ɛkɔ eti bosome no ehunu sɛ mayi nneɛma afiri ɛyɛ ɔkon mu ɛno nti na abrɛ bi abɔ sɛ yɛwɔ bosome biara mu no yɛhyɛ ase abɔ sɛ bosome no ahyɛ se yɛpie no saa da na abɔ sɛ bosome ahyɛ se yɛpie no ɛhɔ no na manfoɔ no wɔko ɛwɔ honhom mu obi pɛ sɛ wɔtete wa ɛyɛ sabɛ ɛno nti na ɛmaa abɔra a wɔwɔ yaw mu ɔmayɛ din ayɛ komo enti na ɛmaa yɛ saa de na ɔmo mpɛ ntɔkwa ɔmo mpɛ sɛ ɔmbɛka sɛ ɔmayɛ din saa abere no mu no wɔn sɛ bosome no nso akɔtɛ baabi eti influence mmaa ɛno nti na ɛsɛ bosome sɛnea bosome no ɛkɔ no the number of days no ɛna mmaa nso de yɛ ɛno nti na sɛ wodeɛ no ɛne bosome no ɛnkɔ yie na wohu ayi a ɛwɔ sɛ ɔcorrect no with certain things and one of the best that I can show you meka sɛ the best o me say one of the best ɛyɛ coconut sɛ duru bosome yɛ mu na ɔmfa kube ɛni agoro na sɛ woduru bosome yɛ mu a wobu nsa na sɛ de bɛyɛ a ɛbɛba kama na ne bosome no nso so akɔ pɛpɛpɛ na kube bɛboa pa kube bɛboa ne nsuo na spiritually no woduru saa bosome saa nanso ne nansia ne mu a wɔn sɛ woba yɛwɔ first week ni akwakosi second week eti efiri da wobu wɔn nsa ekosi the 14th which is the full moon ɛhɔ no na yɛde gye adeɛ ɛsɛ wobu wɔn nsa na wodu 14th day no the 14th day no wawie na wakan ama na du the 14th day ɛnyɛ sɛ wawie o ɛda obegu so wabu nsa sɛ ekim the first day of the menstrual cycle first week wonim sɛ ɛhɔ no deɛ normal ayɛ normal the next week no after you go say upie na upie akwakosi 14th day wonim sɛ edu full moon na whether you are a man or a female that is the day I was so bomb pa ifin yakopon hoji but the man no enam so omodo medi nkan tai wo mo no edu sa da na oba amre enu ti na oba pesu ohun ade pa na pesu osua de a 14th day e fa ni ago wo de ye masem ememasem ebeka ho ti na oba hye se obu ne nsa sa bre na wo se maame no e hyase e kire no de wo so wo ye na maya sama woke mbata ne kra wo so won kyerɛ ne de wo so wo ye se the 14th day na ebeye hu no wonu mpo wonimu eti na make say the first day obo hu sɛ oba no eti e wo so no oba no di agoro oba o maame e wadamfo eti wonya nhyase menstruate yem no wa hyase no maame ka won sam kyerɛ o maame me de na papa na na madamfo eti sa mo no so ya won so ofri abonte ba ne ono achaki obia my sisters mo de oni mo bia date nti bon so ba no kra ne pad ne good ne dem bo so me o hwe wa no afrɛ bra se o de ne e kyena wo ho enti o mese ya no achew eti sa no ma we ni nyina no enye se na otawa na se o hwe se bia wo be din semoni o mese ya no achew abi o ho no a onim sa guntasem we ni ntiro ohunu kwan obefa so a obeche won so ade na onim se wo yade a ade ba kwa me hu papa ho ne se emre bi na me yare
Oba me yare ma yare yo. Wate ho na na me ba. O hye me nim, o so yare. Na me se me yare, o se me so yare ko hospital. Na me sere ya me se me yare. Ampa so me ko hospital ba, me ba wo se am world. Edi 3 days o so ho. Anso so na aya ma yare ya me nim se. Eni kwa se be. Anso hu me nim no. Ohun se me yare ma yare. Edu hon mo na ho. Enoma bebre kutia wo ba. Sa. Because sabrem what close system. And until the blue sabre say oba age man, they was making sure so be taking in a lot of water. And the color the system. The system no do one more so 14 day now also clear the system. Just say 16th of May, ya jwa dey anim so the air ban. And also so na was say we cleanse the system. And no dey boso me no edge dada. It is also we mu dey na agye. And until I was say we say may you tie with it easily. And align for me. Not just our body was so through training be see wo mora no de nti o twede mponyankopon bo ne de nti e fra wo ba. Enu nti na ye ka se oba asima. Oba bo wa bra bum ne no manyina koye na che so oba no nim kwan obefa so oba ye ne ho. Enu nti me hwe na adentin na bi ka se oba de ochima wonu aduane ma be ma no. De tie ne se sabre no emoja na eba. Eyo system na cleanse enoma anya ko. Sa no mu hu no because na was na ka ye fruitful. But you were not fruitful. It is our unfruitfulness now ever bonten. Omuhunu say to me a dear chire and na ent me ama okwa moanyem it will fight against the man. Ama bear the fruitfulness na den abafo. But sabre no so no and I was who sympathize with that person. Ye nye no kai. I was say we no din komo eye bibia. I was so feeling the pain. I was say it was the omomusu no. You know Munsu. Not more serene. You know Monster. 1 minute. Not Sabre no bompire. I didn't see any concern. Mojemu no bompire. Now, Cassa Mojemua. Was it Abra, you walk Yaumono? Was it pray without season? Yenny be said, or bear a Nicolas or bompire. I didn't want to say Nicolas or bompire, but you were a quantity beyond the better was for you. It is any Panacacho a quantity and Yellow Sabria and the menu. Okay. But empire, so we are pioneer. And until now, Oba Bonichimemua, the Oba bet me a ye, and they are regaining the attention of the whole universe in earth. And as Oba should do the 14th day, the bet me they are regaining all the attention of the universe and so on and on. Because they drew the 14th now, so person, oh, yeah, they no person for go be sab the bet me for go. Abra was say or menstruating. I dance so be say, well, we or can will do 14th day. Plus 2 minus 2. That from the 12th of the day. You can see the 16th no. At the beer will be the entire way AC 16th no interest Bosomi be a 16th. The entire maker sign said Bosomeno, Obia and Shewim, a Dana American. Menka said Constitution William the beer. Make sure you put on any moment do. 16th, how much? Who wants a Bosomano by a call? Sabrano and Fenia grow. Konko to janu ade bia person sere nyankopon biara oba sere nyankopon sa wonu ukunu ana mo pa wo a emfa ni agro sa adam fa odoni ani gie abra wudru orgasm no request men ka sabi fa agro ni ani gie ne say wo na ye ko no ma me na no ye ukunu na da fa me mfa ni agro men ka ampo me say wonu ukunu na da wa me mfa ni agro it's up to them. I didn't ma oba any munyam. A shreno. Ye caso ben munyam, I didn't more ben munyam shreno. Yes, oba radio wire. I didn't more buy her. Say oba nim kwan oba fa so oba align in itself. The no man nyina ahwere. Onim ne ewo ni mu a bibi ahwere. I didn't was oba je. E ma ne ba no e dane obesima. Oyo oba. I was so who say, baby, I walk on a limit. One free out, but I quite say, would they ensure a sijas? So one share ensure a bit to walk. You wouldn't see it again. It was about me a shilling in because nothing was able to tame her. It's a member tame ma, but yen shamas. It's Bama when him side will be a concoma. What I saw you in nearby. Me ohwe me status out to me who pa me nuamba sweethearts me before you see me using another word for a lady no
let's just say the person is make sweetheart to a lady there. Whenever I see the lady, my heart begins to make sweet melodies. When it just send me nearby, where madam for bar, so you you are my sweetheart. Nemo, there's the one who is my angel, or you different, and no you're different. Or you're bear man. Can you say or both of you or was or yellow? No tentam. And until now, baby, I your angel, but there's that or your sweetheart. But there's that special angel assigned to you. Or no year. One never year one. And until now, the angels doors. And until the church, baby, or one more. The year. I be very bit me a can of bonds. Also, obey maybe one angels doors, not obey baby when you go born no. And your baba or better man. Which you time? Obey what they be account because the angels doors. One man, will you king Kimoa, who be wage and 1 hour for Fraka? Sir. I know be also an angel yabako. And I'm above one coon. And you walk or year out by Warren. Make or Jiria over Warren or no ye or bad name or no ye or both for about year one word. I will be better now. What be a bit dear dorsal, a bit dear doors, and a business of the yabako, or be there about. Now, I shall walk, be soon be a business soon be or be home. My master, you saw the water. Sir, I used to so kind one, Sana. Was it Uncle Fuku or Monwari, only first room the buy. Or being so hard, the conta one warren and say, Nipana, sir. Was it being so on more a Hinian and on wire and hosa? It's before so being warren. A normal miensa. Either so, what I buy, and that's what be Nayan. What make us say, I am a time to be a man for a warrior here. If I look at my mom's issue and it's your son of a warrior and Cosono, she no mammy answer. What if you saw the buy? Nipa, Sibia Moya warrior 17 years, sir. And answer for the last time. What she said, no warrior. One she me sooner me buying to. I cannot go to where I want to. And tell me and she or jere. When my hinium, Debbie power. Obo timu se obabi ba ne nchen a dwumadi e wo so odi no asase tumi ye tachi mo ntimi nya eti ane ma menko amen e ma se kan ma ni bi ba wo nchen be pejaw na ma ni so ba wo nchen be do e be wase ana. Number 1 e yo ba obe one no be ware say ki no den ho be kam was say oba obe ware no na den ho be kam u biara esu nhira no kwan oba wade no ho be kam ni kunu and now oba say before I sleep with you have to give me something. She am making some men wonder. Nothing stops you. I didn't know about it who come in Nukuna, a sinukun shra hokai. Because Oba no. I didn't move my move no. And then I'm my way in. Yahopa no and any junk one of them and Yana so back on the Fabi before. Oh, the family pack them very far. I didn't know the fire. Obet me a quack, see at the bonnet and now the pint in Ocasa. Ba wo ba hassle, shame now be. And nothing at them defending back where a chain, you call hot money, a chain, you miss your chain. Into so a bad you couldn't die. In Shira Wetchery. In Shira, no me wetchery. A wetchery. And the end of money, and the end of money. And then no maybe an answer, and yet more day, and the shell quite or honor more. But the no man amount. Name woman is what the Nakuma Pum. No crocro, not what the mother who sent coffee be champana. No, my dear, you know, Cosu, see some worry say, Kim, non mean I say. Overcome the common, or more worry, or ban him said, they may permit it to relax. To a fan of home, or Jeb Beman do Pibia, which you would have a best. Beman my buffum. That's a 1 foul 1 maukunin. And that's a 1 foul come upon money in Tino. Yes. When it comes to sex, if they don't want to say it, I'm here to tell you, sex. Sex. Are there sex here? If we ask you, there's no medicine. And that drop being one was a woman now when them were betting your couture a better channel. Sir, are there sex to me, Yama, what for? Intimacy. Meeting with the right person. And nothing that was a wound for elements. Because you may be a home mom pet. Mammy and Kumkaka. And Mount my ass of you. Or many Jamo. Unya open. Where ya or you're in the bed. One more or Muye jam or Mupapa. It is a wouldn't even know about or ye jack. Tako wadu be yen sua. But ye bedroom do ye jam. Because Obio ye jabiara any Jamo.
se me ye no na me nya no na ma me sepa me hu ye ma hu papa hu se me wo ho o na rough riders what me satisfy yourself why okay eti ema ye mu no enu tina me ka se ye hwa abode no for today edu abode ye mu na kasa wo ba ewiase no what you say just say ewia we ase because to me na wa ha say ewia no obo and aboso me no so etwe because Yakupon the 2 million as a wiano and was na name. It is a obit me person who say a wiasana me buy him. 2 million woman, a dray wea, the old children, and a do a numerous one, the bosom make council. It is all kinds Psalm 19, verse 3. What kind of message in my head? Was it Madame Day, Professor Knight? They are teaching, yet no one knows. It was Raneno can be breaching my woman. A real so sorry, you know, say, yes, a real asset. A real asset. A real to me, whether you like it or when I saw yes, one I saw you, then we are man, we are day. A real to me. So if you don't recognize this, also lack of knowledge, my people are perishing. Sanity. Oba may catch you. So warrior, and for who come you now, who prano, who send and woman. O Prabema no who prano. Now who say poor cast and be said, some more ya conchina kurampa. And I'm and the much trust on them. As I say, who could crab when chain to say the Encremofoca no motaka say, yes, of what say, or bow ye fasting and yen shall one out through Pomoya fasting. Ah, Oba, who couldn't bow and chance of a so no down no Musunaman who can on. So one man about fasting was saying, what's saying one your cranky. A bread benna or bar, our yesre. A quinum coat to Yanimo Sray, dear fruit to them when you open what the manipuna, a co street. One. I brought my dear Nigeria. During orgasm. Oba ni ku ade anigye na omo ahyem no mahu so madu pika obia ho sane no no ade papa bia bebo oba ni trimu bia ye ho amen it is a bemma bi nso eye oba yakayaka de bi na wo dwendwe hu no mudu orgasm na oba no kai pe ese obema no so ne ma that's the secret and that's a 2 million na say enhyira ne bibia ne ewo demri fanim demri fanu ehu Oba ka so be prawa o. Eya de ketua bi o. Na yesi madwon so anu oden pa. Me pa to eno de nyame anim no kure. I cannot speak about it today. Ye wade bi o hon ma Bible na ka se embofra na duana na yemfa mankrama. Me sere wani die mu a de o ti ebebuo we yase. O Bible no beti mase. Atiase. Ye wade bi o ha. E be sa ba private consultation. Eno nko eno de se kokwa mu a. Ye be sa ye be di nko. But sa no ma na o mo ka no. Oba. Me sa ka bi me nia be ma. En fa e ma ye bosumu o mo sombo. Ti de ko mo bosom. Na e ma na sebie son sebie nya do mo ntimi ntina be ma ba ko no. Ono otimi hira. Utimi ne da ma wonya san hira ya wo kan wasem. Me ka sem bi a cho. Ese. Ye wo oba bia ne sibi ote. Ye oba adwamanfo. Sa. Enye sebi otafo ache. Oba bia me va jemitia. Sebi otafo ache. Enye oba sebi obo ba sibere bia na ye dwamanfo. Sa. Ana enye oba wo twempena bia na ye dwamanfo. Okay, mami nchirim. When you oba dwamanfo. Ye ka so oba dwamanfo. But what's a bema dwamanfo da? Debut. Ye ka se oba dwamanfo. Abra oba ne bema be hie mu se ye ware. Oma ba be ye oman. Eti oba obefi ni kunu achi akọ bema foforo wa dwa oman ni just wa sa ware no. Na se omumienu aka abom so mo ba be chekere oman. Enti oba ni mo fa ni kunu achi ani ye ka se wabo adwaman. Na se oman na mo chekere no mu man den watim. Enti oba won wade ye. Mo ne bema bi aka odo mo asama kere. Ono ne de ne nkasa oba we dwamanfo. Eya na utade se obi wo hono. Wo bi twempena. Ye wo mpena ware wo. Kan Judges chapter 19. Okay ya. Wo se na ebre bi du na ohene bia ni Israel man. Na Lewi ni abrantie bi. Ebe twempena. Na oba twempena no. Ne mpena no fa na chi kobo adwaman.
That's a empana wadi no Bible ditum. I don't know you too. And let me know and let me so mom no more empana. Because you can say empana. Just oyere. My little wodi. What's why them? Them empana. Na yensna. They take us empana twe na say ye twe bibi. Things are not normal. We should have gotten to our repa. So you can say empana twe awon. It's not just anything mere bia. When you start with someone, you have started something. But you can say, "Ba sibra." You will ba wo ye esibe. Na kan member na kan esibe. You will bobi e friend no esibe. But it's a chimpanzee and na adre. Na someone you yes mu nyina no ho ye ne de. Enye. Eti member no. Don't say bema. So ne oba esasofo mu se ya. Ohun oba fofora by natural means. Astofo na ye omukasa as they want to portray like being holier than thou and those stuff. They have to stop it and give us a break. Omo ye nipa. Omien ka lokore no. By natural means, bema biara has the capability say obetimi service ma. But the ability ni mu no ene ebisa say bema ben ne betimi ehunu say ahoden no me reserve for the right one. Then the man will get bema. Yeah, you can say, oh, yeah, men, some. Yeah, you can say, Choboy, you bet me. Yes, I will want what dinner, not chocolate, not chocolate. No. You have to be selective. You have to know the person that you are moving with. It's and Casso be a software. You was software, but almost so we didn't pop it. Cass, and I'm more yes, but only a month for hotel. What are you talking about? It's up there, would you know what him say? Yes, you could so much do German for be calling. What must more kind? Yeah. That's more kind of say. The only boneda on to bomb. Because not all pebema or Nessa or Ban, I worry. Now, some what you classify say, or boy German. Obian sweat me answering. And near not so what idea one and empana. Yeah, when no boss are bass be a barabo. Not the best Benny than the Hoyan de Pa. The Hoyan, why are born yet? Or my Obia and the on no on its Lumunia day. Or no dear, and Yagama Mubu. Boy, your best be. But it's all one Panadia Muninombra. Obia on this side, I don't know about Trabam. But when him say, some pen for no no banada. Omono no mobesina bono. No more Musucha home and an day at that. When him say Bible walker say, now about sure won't be a guabu. It's Jesus Christ general man walker say, wah! When you're back, or see why when you're bonnet, one better near Kania Kagama, yeah, or best Benabra Bossa or no be na adding. Danny, why now when you be that on Kanye? It's in any Christ, as a Bible say, not or terrible. Now, a baby of money bebos will be not we have no, we have only the name also. What would you not watch them? Because a Omuni now so aqua or ban why then some will be you. Na young shadi or bar a dinner or bar when the bema say your more woman about the water and the dinner. And Bape Gas oh, men was a papa. Sir, Oba be good a man in Moasia. Oba a man in Moasia. Oh, good a man in Moasia. Not just the Mayo NCP. Nasa obedient oba your NCP sita. Ofra wo ye muba. Onza na wo kan say or more ye ba. E we jane near maho. Nasa wo ye mu ye na wo no. I said this is enti oba efa ye funu a. Every day e di kan kopom say. Akwada ne be pa dem fama. 9 months and some man fa ne dem fam wa ba no. E di se wo ba ne ye e de bo wo ne akwada na wo ba no ba se de be ya obi ntimi nji bibi mfiri ne se. Enu nti e na nipa bia wo ho a. E wo so wonya wo mu a ono be bom pa. Se bi otafa je nya bibia ne kana bonten. So obia kana ade wa bonten a it doesn't mean you have to buy it. You are dey wo ho mo obi de be ye fie. Enye wo fie. Ti no bitu ka say ma bom pa ye say akwanche we do ya we si bo no kwa ya enye. E bia na wo no akwanche wo hia na nya no bi no mpakro ho. Eti yen time can some be general. Ben some be wo ho no ma it's a general thing. You have to teach them. I was saying fiti ase na be fa yofun be pam so be wo na be mu wani ata ho. Mo ni na ho. Ne po bi a wo be. Ne wo me cha de ba ko. Make sure say o ma enwera. Ye de ka te ho mpa ho. Eno an nka se bi.
And you some manual. A pound. Say, ye shabra bonmona. Oba pese ogun when mwase. Hwen we nsua de wo so ye. Ena ye hwe oba foforo bra bon fa moye bra. E ma bebre nim se ye so obi akwaware mu kire se afutu obi ode man bia enwan. Hey, it's one of the greatest mistakes. Sir? Because we hold man do dey ye fie ye no entimi nya ofie. Se obi titi ni kunu ma ni kunu sesan ya. Wo we bia ba titi wo kunu be dwan because ye nim se ye obema bia ni su. And the bank according to that the wall. Bema bi wo ho mo a e just oboni ja. Kanka no mom ya saso. E wo say wo put them on fire. Be say wonim na ko bema o ye nsuo wo ko boni ja okọ ma biem. No no mo na mo to no mo mu. O en fence wanam ne kwan so dada. Bema o ye ja. Wonim na kokuru no bebrebe eno ane no. Okọ. O mi ye bibia manahye no. Boa okọ wo ma biem. Bema me fa no say woni no edi agro wo ye bibia woni no ni nkomo bebema no so ye mframa open nkomo the fact why you di no nkire so open nkomo eti sanoma we na wose ni pahu na wo hunu kwan obefa so betima hutu na mo okay ne mikui oye eja ene se me yasase de ne ye be kopa me yasase mikunu yasase ye be ko bet nipa se de hunu ya wade ye no ye bibia be no komu ye be ye ni se eti sanoma we na wose wuhuru wose aware kwa ware ye de bisa ene se abusua wose abu enti ye de sua ansa no betima kwa kire abusua no e wo so wusua obi die because abu obi ekọ ne wa brante bi ofra dance na ne din de abu na de bia no obi ya no na it was like people were copying amanfo hu say within a short time ya de bia mo say abu wo ba bia ye be hu say bibi say abu bibi andoso eti enu mu no eno mo de ade e fe no abusua ba e che say we de abu eti sua wo be du fie bi mu no si bia e hwa so eye omo de no aba ba ye abusua ye hu sa so na fo se no mo ye omo no ma ye hu se na afo ye omo no ene se wo ko busua ni mu de a sua omo no mo ye de omo ye na fa be che wo de akowure mo ke eti sa no ma we nyina ya de e ma ya bakosem ye no ma eti na e wo so usua no ma bebre e wo so hu no ma hodo bebre se nipa no kompa busua boye den oya asase oye nsuo obi asase no nche so oya asase nko awo obi oya asase obi oya asase eye nsuo esa ye mframa eye ja ni nyina afra okrafo ni nyina obi so oye ja nko a san kofo no omo ye hyeso to the stream ejafo no obeya wo boss a muslim wo pese ohunu san kofo na omo nsa we kokromoti na we obo se we no wasin we eye etina no ma bi wo ma wo hu nipa watu se nipa we de uhunu nipa ne ha say eye so round bia o yensu basically anya ne krada eye da de wo no especially benadafo wo be so uhunu say ne krada no anya ne da de wo ni nyina yensu a basically bo say nanim nyina bo say so round utimi hu say basically sanity ana utimi so obi wo ma ne tiri no aye bibi say ewa emu say no ye den ewa etaye jafo no pa omo ye hyeso. They would know what they are doing. Who will be a broad? The name say no a broad. Who to say na body no a has no ye flat. Who to say a more than square. Or what I as a for. Or more round bebre. But who to say a yes squared or money no a tire square bebre. Or more get down to earth. It is a woman from up one now. Now I will say of way there. Basically. And nothing to do maybe I was no maybe I would see because one show be ko jani kuno another ko jani you say and make us say uhunu ade na wutimi hunu say asome se de me hwe nanim krampa obetimi aye we obetimi aye say and me ko ha mo nkogigi manim ti na nipa birthday etimi boa emi etimi hunu say we okwa akwa ban beboa ana ye boa ye wa kwankyere bi so obetimi aye wo ye wie ya bo say asome se ebu I shouldn't take more than 1 month. We say nipa ya me no kwakọ ware no e be say ebu 2 weeks ebu eda na obehu ne nyina ye wo no ma bi o ho ma Yakobon de eboa ye kanka ne nua no ahode e wom ti na say de duam ye fe no dua wo say ye nananom no tresem ahaya ne say o menhia yin vie we ye ahaya na kasa ye no wote ye the biggest library was here and on be share no mo di Ghana e mo tentam papa na wo mo di Ghana e edim ka creativity
ewo akanfo mu a enu nti ene edi be wie me kyerɛ wade ko nti ene scholarship aba ade nti ne nkasa akora bia opeso osua de bia mbra brochiri first no ye betie nyansafo na ye do omoko because you nim say wo mo do mo ye stubborn bibia they want to question bibia mo person mo fight bibia mo person ne do mo slavery ne do omoko se wo nyansane awufra himfie anaso ye yi a you might be captured eti wo mo konko asum no o me na kokko ye say ye kura mpo de ha na ye de ba ko asum no America so ye de ba ye ya kan for de but America so America but another time we are going to talk about America and Africa but ye kasa bi ye besua ho ade enti emma no kane ne enim senka ya na na mo kire ye say oba de ko nkasa ma na no kasa na entra ne fie empoma na so oba de ne kasa no anse e beti so oba kasa no na ye bra esese o kasa na sese so de ona mabonti abewu so obi adwa no ho na obi ku a na ye oba ye bi ya no na ye kan no insem ayese oba obi wano e kan no insem sebe e de kire obema wo hu wadegem de meti aka chowa na say ye kasa kitesi out ya zo oba wetimi akata na no asi ya anya wo wano mo no wano ye den nti na me kire wa asase na say e ma wo anu mienu anu no mienu what's my akata ni na asie wonim apart from that enne wano a e de entokuro ana say enoma kuro efiri mu ba yakwa koto bibi aba kuro bi mu no enoma efiri mu ba no ne wano na mom enya no kwa no wano ye wano bi wa mu obi ewo ye wo yensa no ede na wo do nsai didi eno kwa obetim da kotam obi ade obetim da kofa ne papa obetim akofa nshiraba enti ye wo nsa ano wona no hefa na akọ medena eti oba wontimi nkata na no nsie ye onya ketesia obo wontimi nkata no ni nsie na dagem ede ka ketesia entese whole lot ede na do nsa no ye ompadwuma onya ketesia eto bo wonu se ketesia ne se wakwa tare tenten de ahye you are lying wonya ketesia won kata ntokoro no nsie wano no wonsa no ede na de wodi ye bibi da bia wa bam what ka o mo so nantin ko ba bia nshira ko na ko ba bia da bia artifact no aka na ato onya ketesia wakata ne ho ayeden asi eno ne kasa aketesia oba sima oba mu no ma nyina ayeden aye because wo ya abofra wa dwan abofra wunyini a oba bedru ba bia so yeden abaya because at that stage in adolescent stage no what is influencing your brain eti yeah science kakra no yedim say your hormones are control your system your progesterone and your estrogen yedim say progesterone and estrogen no and the control oba say on be man na sabre e was say menstrual cycle na sa normal say went me anya sa no we nyina e be mo baba wa ya ase wano kwan bibia na odi because we do that stage na bibia obedi from DNA sa normal no eti obaba na ya ase no anya hanko awo wo ha se so kan wo wano kwan sabre na for wo hwe no ne maame wo wanya no ka wanya obi oni ni be do sabre no sa kan ko pa ababa ya ase just obaba na ya ase anyhow obi a no ne no beda be wo control akora no kire ne se be bia waduru no obi e ka no kra ne kire maaya enkra no mo ba no se me enye banfo bia na eye omo enye hombone ne mo da rofofo eye enoma na wo enkra ni mo na waduru no be bia waduru no openkomo yes openoma and was a party at den was a person what set the med dance so wona so be bia mu eti yesrem ye hu se oyabaya wan hwe yo baba na yas yo ne mom se otimi ama no kata so sie dia obeya ketesia yo na oba ansa na ye de we de twa to kra ye de awie no oba ben ne was oba as a bemma wo no eda ene was oba fere na nkasa anase se bemma oba bia fere no bemma obu oba enye bemma odoba bemma obu oba na so bemma hu adegemu a na nu se mbasa me bemma hu adegemu a it's a serious thing eni kwaso kasetia bemma obu oba nkasentia no da odi ubu ama won osusu fa ni bu ma no e chese wo hu bibi wo mu a bemma no no beda ye krompa ehu
Wonim say mema ebuma ene ma dom mema se bema mu a omu da oba no a o no da nti na Bible no ka say mema mo no yere no che say mema ka say eni odo eye no kra is a fact bema enware oba odo no be bema edo oba aware no that is the secret o ye bema wonim say oba we na me dom it's never like that bema bi o ye bema bi ebuma nyina obuma bema o ye bema bi ebuma if you don't respect women umu man ni mania wonya bema wonya bema yetimi fo bi mejaw be mo ye kase oba yo obi a odo aye nakoma mu chese nakoma mu do etise wo no obetimi amene ayere wo se mema wo nko eti odo ade biara wo ye biara ene ka so yo oba no obo wo so se be yi ama wo eti so oba ho e bo wa mu no sese boye kwase a ana o yijimifo oba odo wo beku no hu nyina ma obeku ne hu nyina ma but edune bia ma no bi ema abusua no e influence wo Oma abusua no timi yade bi wo ho ma de need focus. I have once experienced such a thing. Eti de bia no ya me ka kira manfo say wo do bema. Don't let people what influence you. Because oba wo do wo nunya. E hine num krompo de be de bema. Ena memma obi so ya wo giri say ono ko competition o yo ba. Won say e ma no mo wo ade bi wo mo na saade no ma menka no brown na ye ntwa so the moment oba minim kwan a mefa so ameka oba wo ha eno ha o kwan achi o matuom ene ba bia mfifirefuru ba bia ye wo ade bi wo ho no a ebi wo nkraman ho saade na wo wo mo ho ba bia mfifirefuru ba obi a wo de ne ye so great and very sensitive no emfa ho ne wanim dua ene wa ho ofe mema tudi wachi etwe mema ben ho eti no bu no timi hu se akwa we do ye kaka oba we pa mema eskafo ne ye tu edi nachi unnim ne wo no ho e wo waso achi e ho mo enti na oba de ene wo ha enu ti na oba ene wo ha ne ye show how to use spices because spices do is kwake oba spices yep. And on the local spices are not the abrofu de na dey no abi there was spices magic sense your mo be no dey mesro ono se be se dey eno dey nya and dey tin mabadwo eno ne consultation won say ye wo nipa bi wo ho ma Yesu Kristo ka se mo no ma bi ka kire mo be me ka mo ntimi nso but do mo kokoko ma na o kire wo yo dey ntẹ nya sa na say wan hwe a oba bi betime use that as a yardstick no dey akwa ojeje mema ne ma enu kan so wo dey ye mfa nya sa entina se wo ba wo ya yire no so wone bemma tena na bemma no egu no na wode nani die de ma ne se wo yoba di oba ne be oba bona boss man so obema we mema na di ye sabe on odi ye bema ne di ye ebi nsi dase oba ne bema do mo no mo te mo ho ase na enye ye se bem oba no efa bema na chi se ekim bema na dwuma nyina bese ade ntira eno ntina me ka cho se oyoyere eti se ojawu mu a enti na se oyere e wo so oyere eni kan so ojawu mu a wajawu asai eti okọ be ma foforo ho no ko yere na ka hu se wase ade enti na me ka se oba ene ebodwaman be ma mo dwaman na so onu mom na wase wo yero ti so onu mom jana so kwa euro bi foforo de a na he se o man na mom yenu kan mo kan bo mo wadwam enti na se dwaman eti emawo you don't know what you carry o ti na de bia mi share bia me ka cho say I respect women because they don't know say oba how me the way che obia o ya bema na pese o normal kwanimu na pese ade bi ekọ pa ma fast wo bo ho mpa ya enya eduma hwe oba o ye wade ma ne hye wo pa hwe wo krada na oba ne krada edwa na dwoto oba bo mpa ya ma mu yie fa odo bo mpa ya mo it doesn't matter the curse that the person has said on you oba reverse e be free wo na so oba no so akoma pam na so oba no so aje mu a ene no de ye fast cra na so oba no so nya mu de a so nya mu a tinam ka so de akoma pa eye sa e bom pa ma sa oba na ewiase mu nyina ate ehunu se wanfa ebia I don't know
my fancy. As we are come up na what they sre. Akuma pem. And now they. And odum na they sre. Na afei nuhu so ayede. Nuhu aba. Abemu ansana. Esa no aye. Ne na sa wo sra nya afei na obeyan se Yakobon na wa onim se medi bi mu. Yeah, enu nti na say wo ye bema won. Never curse a woman a wonna ye bibi da. Enye bi. No banso e. Why do you curse the person? Ebia na bema no so do oba na fa kwan bi so eni kwan so do oba na fa kwan. Ye nka bi. Enu nti na say oba ne bema. Nti so oba kan bia sra bo ne fa. Oba ne bema. Enya sem sa warefo wo fia. Efie na omutim no. Asem no ba. Shut up. Na oba bi wo jo. Na oba bi wo hon me bia wa de abufu aye bibisa. Ono so de nti se bema ne de na o se oba on hwe bema ne kra do no hwe oba ne kra na on fan strem pai. On fre bema because o se bema nas. The moment am be ware wa bre ho ase ama bema. Emu se aware ni nu ana sempana twe mu atete. Mu atete ya, you can also pray for the person. Okay. Basically, you can do it at dawn. O sorry ahoma chansa na wie na pi. Se ebia me bom pai ma on se eye wo asomasi. Awia no be pia no mensem bia maka to so bia. Awia no pia awia no empam no through abrabos. Because yes na wa cover with something. But oba no declare asase into no so osoro ni asase. Ya na no so bom pai a almost say trading and programming asase because they want enti bag more kasa bia say let the heaven and the earth reckon this day. Mo nyintu ti say say esoro any asase anya antumu a de oye bia ye kwa enye ye yeah enti nkramofo nim ya na nanum nim bible mu so yenim obia nim say wuntasem but who is ready to explain this to them and anything anything Alandu Media ban ye de ba besua de pa ade de ba besua ade mama na ni ma ya ba besua no edoso enne Matias ye sa abode no asase meboa eja ena eja na dikan enna ene etwato na eja no bi no so dia ho de made bema ena oba o ni dia ho ma oba ena de wo di no ye demrifa eye sebi nemu anase oba o mayem aha yen kanesa na ka nemu ana ye aha yen kasa aha ana de do e no so dia ho de ma hwan ewiase enya ewia ase ena afenzo so no emma na just abodie mu nyankopon ache bibia de ato honom de ma bere mane oba na yesua emma ho emma se otwe de mbo nyankopon boye sunku eni to mom ye nkora ye huye na mom ye ni yankasa ye huni na ache de pa nyankopon de adua asase so na de amaye no yensanso so etimiaka we wonya hwe ne bebe na wonya ntie no ba bia wo just Alandu Media so Nyansabuakwa pacho number say bi obi ahwe nkomo ne nani anje ho na bi asa consultation ni ene was my busa no so ohia bi pa pacho number onu baby da bia obi frewa na wadare na me the number yo you say min ma rekonti American so Matias dem mom say obi pese oye ya TikTok na basically no obenyawo aha me kan say obetimi akọ videos no bebre obesua but the TikTok di me na use o TikTok Nyansabuakwa GH and YouTube nso so YouTube ndo obetimi di nim de kwan but for now no me ba be mostly our TikTok no because of one or two things okay they say TikTok near here obenyawo TikTok no Nyansabuakwa GH ewo YouTube no videos nbi o there okay na nimdie kwan no de minim say basically no ye bedi ho nkomo okay and de wonso behunu ni awonso be mate and so they and why me dem kwa me ginam adofo so pesa wusua sankomo ya ye die wusua ho ade kwakira afa ni ahya se de bro no kwa no e chen de ne ye di ho nkomo midin de ba ko pe ma me fozia otwe de mponyankopon ya me be se shaka so ba subscribe no ahya ma afofo so enya bi ahwe emma ye wotumi o otwe de mponyankopon acha yade mumie nsomu yi na ye ma ajo no empeja na we na ma ya nhwe ya nse ni ani asama mehwe ye bi ye hu se ye best mo otwe de mponyankopon abode ka akire ye timi ye dedodo enkoma ye boy say ye wo de na so ba so ya sene a bo modern so ba so ya sene na face so ye be mo modern ne de nkomo pay e de aba be so mo midin de mame Fozia ene ne Nyansabuakwa
ene ene ne bo nkoma yesua ne mapi medi ne za waye jira san so na me so ma ye hia otwe da bo nyankopon ya do be hia makram